Nah, Vidansabha Kendra ni bisingo Hazamarao Kini tidak ni as a seminar o seminaro tiri jeng flekti salaika o flekti samani pore jengoro hab tabu khablane seminar obo belake guruত্বপূর্ণ seminar khlanyani nongo party class oboshoi dorkar dini belake borok gobang khafaikya tamni himale tepsi borok bang khamun hetowo mai bornani jora tei krei tei tongsasak bornani hin tongmani jora jotona abo yakar malaya amuri bising tikhe pano dini belake borok gobang kai nukjak tamni himale thanchani mari obnono hino thanchani mari ni bising tiklai bridok Greta Tripuralen ni bagino andolon no capi kelai tonglayo tamge Greta Tripuralen mana ni nangnai alada rajyo ni nanggo abni bagino bridok sak thari bupagurani thanchani mari ni bising tiklai joton agu goi tongo tamkai jeng prai non jeng sob somoi no nugo joto meeting ni silo hangke bridok belai ke khabo sajak belai ke sak sajak jaddo kene bagi tam himale buri hingke buma hini goni jago o bumarok jahate next generation muthang kelangani bagino agu goi tongo sungtabo kholo hablani hambai asu sasabo manja faina ro aro to chini em to fainai no karon bini Bidhan Sabha Kendra em Boromgrang Rabindra Deborma chini MLA Bishoketu Deborma ko bo Delhi uthangja babai phumbai kok salaika bo faini ange nang thangla di mahakane salaya klai jung program arambho khaina nai tongo aro sokol ke chini DWF ni working president Boromgrang Manihar Deborma tongo vice president aro chini PT Deborma secretary Sibanjali chini district president Nupur tebo tongo amhaike chini leadership tongo chini tongo tebo advisor board ni member Boromgrang Mamata Deborma tebo obo oro leaders district ni ba block ni tongbayu